nas u našoj ustanovi trenutno ima 73 korisnika i 73 paketića također imamo koje su obezbeđena. Dakle, još ćemo dobiti paketića sutra i prekosutra od škola, također imamo u najavi još neke paketiće koji će biti dodeljeni za Božić. Ono što i poručuju sebi, sve najbolje, puno zdravlja, sreće, uspeha i da ove neke osmehe koje vidimo danas ovde bude što više u celom našem društvu, u celom našem okruženju, jer to je nešto što nam definitivno nedostaje najviše, a ovo ostalo ćemo nekako obezbediti. Osjećamo i potrebu i jednostavno to je nama jednostavno sitnica, a njima znači puno i uvek ćemo se rado odazvati humanitarnim akcijama svim i već smo se odazivali puno puta i rado uvek ćemo se odazvati. Hvala što ste došli da nam osvetite ovaj dan za Novu godinu i ja sada da vam dam zakladnicu za Arenu B. Hvala puno. Poželio bih da sve najbolje do 2000 tam namjesto i da Bože zdravlja i sve to ostalo.